Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Iwacu News 24 twongeye kubaha ikaze ngo tubagezeho bimwe mu bikomeje kuvugwa hirya no hino mu isi. Turababwira ko Kinshasa inteko yemeje amasezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ibyo guhererekanya imfungwa hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC mu 2023 ntabwo bivugwaho rumwe. Amerika yateye utwatsi byo gutera inkunga umutwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzajya urinda ibirombe. Naho mu bwami bwa Eswatini umusirikare wari ushinzwe kurinda abanyacyubahiro yahuriye mu birori by'umwami arapfa. Uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 muri Cameroon rwasize induru. Aya makuru n'andi yose turaje tuyarambure. Nge ndi Mutesi Gloria, iyi ni Iwacu News 24 muhawe ikaze. Amakuru yacu reka tuyahera Kinshasa tubabwire ko inteko yemeje amasezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Umutwe w'abadepite mu nteko nshinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wemeje amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu cy'igihugu cyagiranye n'u Rwanda tariki ya 4 Ukuboza 2025. Itora ryayobowe na Vice President wa mbere w'umutwe w'abadepite Jean-Claude Chumbayi kwa 27 Mata 2026. Abadepite 371 muri 372 baryitabiriye nibo bashyigikiye aya masezerano. Nyuma y'iri tora, President w'umutwe w'abadepite Emeboji Sangara yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyiraho uburyo bufatika bwatuma bari mu mitwe yitwaje intwaro buzuza ibisabwa bajya mu nzego z'umutekano kugira ngo amahoro arambye aboneke mu gihugu cyabo. Abadepite bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bagaragaje ko leta yabo ikwiye gushyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Ukuboza 2025 cyane cyane arebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amasezerano Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye agizwe n'ibice bibiri. Icy'umutekano kirimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi n'icy'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu kandi Amerika ikabigiramo uruhare. Ubufatanye ibihugu byumvikanye ko bizagirana burimo bwo gutunganya no gucuruza amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo birimo urugomero rw'amashanyarazi n'ibyambu, ubucuruzi bwambukiranya umupaka no kubungabunga umutekano wa pariki z'ibihugu. Tukiri muri Kongo Kinshasa kandi reka tubabwire inkuru ivuga ko Amerika yatewe utwatsi byo gutera inkunga umutwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzajya urinda ibirombe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatewe utwatsi byo gutera inkunga umutwe mushya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzahabwa inshingano zo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Kwa 27 Mata 2026 urwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rwatangaje ko uyu mutwe mushya uzatangira akazi mu mpera z'uyu mwaka ufite abantu 3,000 kandi ko biteganyijwe ko mu 2028 uzaba ufite abagera ku 20,000. Uru rwego rwasobanuye ko ibikorwa by'umutwe byateganirijwe miliyoni 100 z'amadolari kandi kuzaterwa inkunga na Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hashingiwe ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi. Kuri uyu wa 28 Mata, ambasade ya Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko impande zombi zifitanye ubufatanye buzifitiye inyungu mu bijyanye n'ubukungu n'umutekano, ariko ko Amerika idateganya gutera inkunga uyu mutwe. Twerekeze kuri iyi nkuru igira iti ibyo guhererekanya imfungwa hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC mu 2023 byaheze hehe. Iminsi 10 ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC mu 2023 byihaye guhererekanya imfungwa 477 yarenze bitarubahirizwa. Tariki ya 17 Mata 2026 abari bahagarariye impande zombi mu biganiro by'amahoro byaberaga mu Busuwisi banzuye ko mu gihe kitarenze iminsi 10 azarekurwa imfungwa 311 za AFC mu 2023 ndetse n'163 za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC mu 2023 byagaragaje ko komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ariyo yatanze urutonde rw'imfungwa zigomba kurekurwa hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono tariki ya 14 Nzeri 2025. Umubyeyi utuye mu mujyi wa Goma witwa François Kambenga yatangaje ko mu mwaka ushize leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafunze umuhungu usanzwe ari umuhanga mu by'ubwubatsi imushinja gukorana na AFC mu 2023 kandi bitarigeze bibaho. Kambenga yatangarije Al Jazeera ati bamushinja gukorana n'uyu mutwe. Umuhungu wanjye ntiyigeze akorana na M23. Nizeye ko bazamurekura kubera ko nta gifite ishingiro bamushinja.
Uwitwa Eric Ndizikima yatangaje ko umuvandimwe we wari umumotari nawe yafunzwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imushinja gukorana n'uyu mutwe kandi kazi n'abandi benshi bafungiwe impamvu nk'iyo ngiyo. Umunyamabanga uhoraho wa AFC mu 23 Benjamin Mbonimpa ahamya ko benshi bafunzwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari abasivile badafite aho bahuriye n'iri huriro kandi ko icyo bazira ari ubwoko bwabo n'aho bakomoka. Twerekeje mu bwami bwa Eswatini, umusirikare wari ushinzwe kurinda abanyacyubahiro yahuriye mu birori by'umwami Muswati wa gatatu. Umusirikare wa Eswatini wari mu bashinzwe kurinda umutekano w'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye ibirori byo kwizihiza imyaka 40 n'umwami Muswati wa gatatu amaze ku butegetsi. Lieutenant Colonel Maduri yirashe ahita apfa. Lieutenant Mudururi yirashe kuri wa 26 Mata 2026 habura amasaha make ngo umwami Muswati atangire kuyobora umunsi wahariwe umuco wahuriranye n'ibi birori. Bikaba bikekwa ko yabitewe n'umushahara muke ahembwa kuko ngo yarasanzwe winubira. Umuntu wa hafi mu muryango wa Lieutenant Mudururi yatangarije ikinyamakuru Swaziland News ati ntabwo tuzi impamvu yatumye yiyahura, yarasanzwe yinubira umushahara mukeya. Lieutenant Mudururi yarasanzwe mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umutekano w'umwami Muswati wa gatatu n'umugabekazi Ntombi. Mbere y'uko ibirori bitangira yari yashyizwe mu itsinda ririnda abashyitsi bagombaga kubyitabira. Abakuru b'ibihugu bitabiriye ibirori barimo umwami Letsi wa gatatu wa Lesotho, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Daniel Chapo wa Mozambique na Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe. Perezida Ruto yiseguye ku banyanigeria nyuma yo kunenga icyongereza bavuga. Perezida wa Kenya William Ruto yiseguye ku baturage ba Nigeria baba bararakajwe n'amakuru aherutse kujya hanze avuga ko yanenze icyongereza bavuga, ashimangira ko yumviswe nabi. Ku wa 20 Mata 2026 ubwo Perezida Ruto yaganiraga n'abanyakenya baba mu Butaliyani yavuze ko icyongereza kivugwa neza mu gihugu cyabo bitandukanye cyane nuko bimeze muri Nigeria. Yagize ati uburezi bwacu buhagaze neza, icyongereza cyacu ni cyiza, turi mu bavuga icyongereza cyiza ku isi. Wumvise umunyanigeria avuga ntumenye icyo ari kuvuga, ubukeneye umusemuzi niyo yaba ari kuvuga icyongereza. Nyuma y'ayo magambo uyu mukuru w'igihugu yibasiwe cyane n'abaturage bo muri Nigeria bamubwira ko ibyo yakoze ari ukurengera ndetse bamwe bageraho bamusaba kureba ibimureba. Mu gitondo cyo kuri wa 28 Mata 2026 ubwo yatangizaga inama yiga ku ishoramari mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Perezida Ruto yaciye bugufi yisegura ku baturage ba Nigeria yisaba kwebe kuko umukobwa we yashatse umugabo wo muri Nigeria. Yabwiye Minisitiri wo muri Nigeria ufite mu nshingano amabuye y'agaciro Henry Deli wari uri muri iyi nama ko amagambo ye yumviswe nabi. Ati Minisitiri uza kunsuhuriza Perezida Tinubu inshuti yanjye ndetse n'abaturage bo muri Nigeria babakwe banjye kandi bikore mu cyongereza cyiza. Mu minsi ishize nari ndi kugirana ikiganiro n'abantu cyagombaga kubibanga ariko hari uwahisemo kugishyira mu ruhame, ariko nanone bagoretse ibyo navuze. Nari ndi kuvuga uko muri Afurika twese tuvuga icyongereza cyiza. Yakomeje agaragaza ko yavuze ko iyo uri umunyakenya ushobora kugorwa no kumva icyongereza cy'abanyanigeria, gusa bitavuze ko kimwe ari cyiza ikindi kikaba ari kibi. Mu yandi makuru, Ubudage busanga Iran yaratumye Amerika itakaza ikuzo. Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yavuze ko Iran yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitakaza ikuzo binyuze mu ntambara ihanganishije impande zombi ndetse n'ibiganiro byabaye hagamijwe kuyihagarika ariko ntibigire icyo bitanga. Ibi Friedrich Merz yabigarutseho kuri wa 27 Mata 2026 mu kiganiro yagiranye n'abanyeshuri mu mujyi wa Marburg. Yavuze ko Iran yasuzuguje Amerika cyane ubwo yemeraga kuganira nayo mu biganiro byabereye muri Pakistan ariko bikarangira nta musaruro ndetse n'umwe zari ziyobowe na Vice President J.D. Vance zitazimyoza imoso. Ati birigaragaza ko abanya-Iran bafite ubumenyi buhambaye mu bijyanye no kuganira cyangwa kutaganira. Baretse abanyamerika bakorera urugendo Islamabad ubundi bataha nta kigezweho. Igihugu cyose cyasuzugujwe n'ubuyobozi bwa Iran by'umwihariko umutwe w'ingabo za RGC, gusa mfite icyizere ko bizarangira vuba. Yavuze kandi ko Amerika itigeze igisha inama abanyaburayi imbere yo kwinjira muri iyi ntambara ya Iran yatangiye kwa 28 Gashyantare 2026 ndetse yibwira Perezida Trump ko atigeze anyurwa nabyo. Ati iyo nza kumenya ko izakomeza ikamara ibyumweru 5-6 ndetse ibintu bigakomeza kuba bibi nari kubaho ubwo narabimubwiye mu buryo bukarishye kurushaho.
Ibyatangajwe na Frederic byongeye gushimangira ko abanyamerika n'abanyaburayi batabona kimwe intambara ho muri Iran, cyane ko Perezida Donald Trump yakunze kubikoma bashinza kwanga kumushyigikira. Mu yandi makuru, intambara mu burasirazuba bwo hagati ikomeje kugira ingaruka ku bijyanye n'ingendo ku mugabane wa Afurika. Turkish Airlines, imwe muri sosiyete z'indege zikomeye ku isi, yahagaritse ibyerekezo byayo birimo 18, 10 muri byo n'ibyo muri Afurika. Iyi sosiyete isanzwe ikorera ingendo mu Rwanda, mu byerekezo yahagaritsemo ingendo harimo ibyajyaga muri Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Sierra Leone, Angola, Zambia, Sudani y'Epfo, Congo, Mali na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byinshi muri ibi byerekezo ni by'iyi sosiyete yabonagamo abagenzi bake ugereranyije n'ibindi. Dusoreze kuri iyi nkuru igira iti uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 muri Cameroon rwasize induru. Uruzinduko Papa Leo wa 14 aherutse kugira muri Cameroon rukomeje kuvugisha abantu benshi. Mu gihe yari ari muri icyo gihugu yasabye ko ruswa yacika mu ngeri zose. Amakuru avuga ko kumwakira habayemo induru yakataraboneka. Mbere na mbere ingengo y'imari yari yateganyijwe mu bintu byose yararenze. Ibijyanye na protokole y'uburyo Papa azakirwa byari byagenewe ko bizatwara miliyoni 1,500 by'amayero, ubwo ni ukuvuga ibijyanye n'umutekano, ingendo n'ibindi, gusa bivuga ko byarangiye bitwaye miliyoni 76 z'amayero, asaga miliyari 130 z'amanyarwanda. Kugira ngo igiciro cyongere ku buryo budasanzwe byatewe ahanini n'amasoko ya leta n'ibindi leta yaguze huti. Ibyo birimo n'imirimo yakozwe igitaraganya mu gutunganya uburyo Papa azakirwa, ibijyanye n'uburyo abantu bo muri delegasiyo ye bazitabwaho, ingengo y'imari yagiye ikoreshwa ibyo itari yagenewe ndetse n'ibindi. Hari isoko ryari ryatanzwe ryo gutunganya umwe mu mihanda Papa yagombaga gukoresha, byari biteganijwe ko uwo muhanda ugomba kurangira muri Nyakanga 2025, ariko byageze muri Gashyantare rutararangira. Meya wa Yaounde yahise asinya iteka risaba ko hakongerwa igihe uwo muhanda wari kuzakorerwa, hashyirwaho n'amezi 2 yo kuba warangiye. Amafaranga batangiye gutikira gutyo. Urundi rugero ni urwa zahabu zagombaga gukoreshwa mu guha impano Papa. Bivugwa ko kuwa 27 Werurwe umunyabanga mukuru w'ibiro bya Perezida muri Cameroon, Ferdinand Ngongo, yasabye ikigo gishinzwe amabuye y'agaciro ko cyamuha ikiro n'inusu bya zahabu izakoreshwa nk'impano. Kuwa mbere Mata, Minisitiri w'Imari Louis Paul yemeje ko iyo zahabu isohoka, ariko hasohoka ikiro kimwe cya zahabu itunganije. Nyuma hongerwaho amafaranga 500, ariko bamwe mu bacukuzi bayatanze mu cyimbo cyo kudatanga imisoro. Usibye ayo mafaranga, bivugwa ko hari n'andi mafaranga yakoreshejwe na leta mu kwakira abantu babaringa baturutse imihanda. Bivugwa ko hari abantu bafashwe nk'abagiye kwakira Papa baturutse muri Gabon, kandi ngari abaturage basanzwe b'Abanyakameroni, aho kuba baturutse mu mahanga. Abo bantu bose barahembwaga kugira ngo bigire nk'abanyamahanga. Mbashimire mwe mwese twabanye, ibiganiro nk'ibi byo nakagaruka hano kuri Iwacu News 24. Naho ubutaha.